Kinoyalam Gahnyau Tribute Council Rat Hadrang Circle Hapo Kajinyalam Usamla Pendap Marsharing General Secretary HYC Rat Hadrang Circle Hakajing Senran Lang Dau Secretary ke HYC Ribhoi District Usamla Shempang Marsharing Harangkar bat kiwe ki dekod kilalit banjurip ya kajing pentre ya kasurok rong kabayat lengba na kendau so syakerdem ter syadu bhoi rembong kilala baya ketika surak rong lasu pentrei torti dau kontraktor uba pentrei ya ketika kam klaim siang bahaya karong katkum badai ban siang. Na kaliang jo kita kinong yalam ke HYC u samla shampang bar usamla pendam kila penpau yak jing sngokia ban lap baya kani kesurok lasu siang tangdem. Kila ongru ha kajing shisha kajing wan poi kani ka kam penroi syakani katan kare kajing mentoi ke bakrau na ka benta ki padba kamtam kasurok kabalong kum ubur lum jong karoi kapa. Kita ginong yalam kila penpau ya kajing bam sngohon halor kajing pentrei ya kani kasurok bat kila kan tujuru ya katanat PWD ka bedai ban pen bahkan syem kia mardor ya kani kajing pentrei torti dau kontraktor bat ha kaju kapor ban mahamru ya u kontraktor ba udai ban shna penbha ya ketika surok katkum bala penmang khanang ban ai kajing mentoi ya ki padba. Jadi saya air kerja kedua Poi lijur ke tahap macam ni. Simpas sekali dah ni jalan terancam. Tahu bro ada ni. Kali yang sekali bro. Terkar dah klub ni. Pum don mau don Aja suti. nak liang jungi ka HYC Ribhoi District ha kajing Senran halor kajing le jurip jong ka HYC Rat Hadrang Circle ha ka baidei bat ne usurok uba lasna nadu naka snong bhormbong ter sedu syakane ka snong ndoso ha kane ka singi umba pi saki lamba ki dur bat ki dur ki ni lap sisha ba kumbala pensengau sangi da wei na kinong yalam jong ka Rat Hadrang Circle ngilap sisa ba kajing pentrei yaune surak kalong sisa ka baturti ki surak silenter nadu na berembang syadu sya kendoso ngilap ba gidon ki jaka kiba kasurok kalong tliu ka thiam sapo gidon ru ki jaka kiba wat ki muri mo ki bangong ki gatwal kila kelon kila orpai kasurok ro I kumba di penbankum ka karpet ke bangi siang hayeng mitang sukelit karong kala kho dekane ka pen I ba u kontraktor uba pentrei ya kane kasurok uda pentrei torti sisa de kumba la pensengau sangi da unong ilam jangka Rat Hadrang Circle nakaliang ka HYC Ribhoi District ro ni dawa na une kontraktor ba udai ban trebha udai ban repair mardor ya kane ka surak silenter umde ban trei torti bat ni dawa ru ya ka PWD department ba kade ban simkhya halor kane ka benta lada ngilap ba nakaliang kontraktor bat ka PWD
kim sim khiai kan ek banta ngim ban se ban yai daki sinjam ki ba kham teng e bat sa kawai ru kalong ba kumba ki paj ba hi ki laut ki la sakhi ki yathu yangi bat kumba ngilap ruhi ba marsin sina yana surok tang stayau artayau kene surok kala kho ka jing repair jong u hoj ka don mulumala nimla banlen ni kata andre halor kata jing repair ngilap susu ba ki babun ki benta jong kene ka surok ki long kumju te ka panpau ba kane ka jing trai ya une surok om syam la trai bha te kane ka por lamba jong pi u press and media ni pensngau sha ki bor badai pek ya une surok khamtam ya u kontraktor ba ude ban sim khia mardor ban penbit penbiang ya une surok khnang ba kanom don jingkta ya u paj ba pailang u bayat bayang lamba kane surok man lagasni blai sibun angi na kalyang ka circle jong ka right harang ti borok koi ba harkat ka jing seran lang jongi ba dukhat jingi ki ba halor benta step iwan ban sakhi kani ka surak lang ba ka jing don lang jongi reu rang ba jong ka chnong ba halor ka jing wan ujuar na liang jongi pai ba abde ban surak na kalyang ka seng iwan ban cungo ban sakhi ba kila ihi ba kane ka deka surak ka jong pai ba te ka jing torti jongka jong kontraktor nani beri ban kemi aban cina yang surok tengi nak yang jong kasang iwan ban cungo dan wan putpej yang ni surok ba yang ni surok belum pendon kami dak peba telada unu surok ulong hakane kurkom desa kedon jekta minta kayai kayeng jong peba jong kene dong berkene kathan jungi hakane ka kam ribhoi ten ini nak yang kasang iwan akan ika sengi ba dong ba kajung ujor jong babun kipai ba bang ioi ba long ba unu surok kajing senatorti jong nu kontraktor tengi nak yang kaseng ngimla bersong plikti wan kan step ban pensngo ne ban sakhi dagla ki jong ki khmat ba unu surok long susah bala jot rathai namar awalada umpat jot sibun rei kat kumbini kidak ba pilai i mulumala kane gede gejing sedang mo hadin ski un jot kan sapoi kopor ba hadu ba ngimla su banyai lene kikali kimla su banyai nang de jaka namar jing senatorti namar kejing siang ye karong mulumala kejing pendunai karong kata gede tak sibun namta unu surok te ngi menta ngi dawa katkum kaseng ya kontraktor ba bade ban pe mi banyak ban cina ban marmot bahaya kan surok hamtam ya ka PWD department bahkan sim khia mardor habi de ban surok bahkan cina pan bah te ni nak yang paseng hakane step kata kade kijing kepat na yang bape mi unu surok bagi de ban cina bah ne ba kiwan ban pe ban kan bahano unu surok nang bahkan ta nam ta kale kawan jong pai ba bagi nak yang paseng ang kuwa ba sim khia halor jong kane kam te ang ni ngidon ru ya kibedi mi kid khot chingi ba halor naka Riboy district kiba pe belum lang bat ni kini ni IT nga IT ya iru ba in an pensngo ke ba ni ngidon lang kani ko